Hello friends, welcome to my channel Masala. That's the way to taste unique. आजिर यही वीडियो रे मु आपण मानकु देखैबी किपरि बनाइबे मीठा पलाउ। प्रथमे गोटे गिना रे 4 गिना चावल नेबा। आपण कप ग्लास भी नहीं पारंती। चावल को भल भाबरे धोई दबा। किछि चावल रे गोड़ी बाली थाए ताकू बाहर करबा पई एही परी बाली छणा करदबा। आपनको किछि अलगा जणा थिले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। एही चावलटी भल अछि। गोटे कढ़ई नबा। एवं एहाकू गरम हेबा पई छाड़ी दबा। सेथिरे घियो देबा। एहाकू भल भाबरे कढ़ाई रे लगाई दबा। कढ़ाई गरम हिला परे चावल नेबा। तापरे हळदी गुंड पकाई एही परी ताकू मिसाइबा।
ଏହିପରି କରିବା ଫଳରେ ଚାଉଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଚାଉଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲେ ଏହା ଚିଟଚିଟ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଉଳ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ଗୋଟିଏ କୁକର ନେବା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ମପା ଯାଇଥିବା ଗିନାରେ 4 ଗିନା ପାଣି ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବା। ଏହାପରେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଦେବା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ଓ ଲବଙ୍ଗ ନେବା। କିଛି ତେଜପତ୍ର କୁକରରେ ଦେବା। ନିଆଯାଇଥିବା ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଆମେ ନେଇଥିବା 4 ଗିନା ଚାଉଳକୁ 2 ଭାଗ କରିବା। 2 ଗିନା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମେ 4 ଗିନା ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି। 2 ଗିନା ଚାଉଳରେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ପଲାଉ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଗିନାରେ ମିଠା ପଲାଉ ବନେଇବା। ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ନେବା ତାର ଡବଲ 2 ଗୁଣ ପରିମାଣର ପାଣି ନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଲାଉ ଠିକ୍ ସିଝିବ ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେବ ଏବଂ କୁକରର ତଳ ପର୍ସନରେ ତାହା ଲାଗିକି ରହିବନି। ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲା।
मपा जाइथिबा चाउळकु नेबा। भजा होइथिबा बादाम, काजू, किसमिस को नेबा। करा जाइथिबा मसला गुंड को देबा। एहा परे चेरी दबा। गोटी सीटी आसिबा पर्यंत अपेक्षा करिबा। सेम प्रोसेस रे अन्य 2 गिना मपा जाइथिबा चाउळ पाई पानी नेबा। एठारे सुगार फ्री परिवर्ते चीनी नेबा। गोटे सीटी पर ये देखंतु पलौ किपरि गोटी गोटी होइछि, ठीक परिमाण रे सिझी भी जाइछि। वर्तमान आपणकर मिठा पलौ रेडी।
रेसिपी भल लगी मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।